Ni finali umuriro watse imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Biravugwa neza ko M23 iri gukora ishyano ku basirikari b'u Burundi, kandi bikanavugwa neza ko M23 nta gusubira inyuma. Iyi niyo ntambara igomba gusoza Sud Kivu na Nord Kivu, ubundi hakarebwa ko M23 yagumana uburasirazuba bwa Kongo cyangwa se nimba bakomeza gufata ibindi bice, barikanizasiyo igakorwa. Umuturage wagize ahanini umupfakazi n'intambara no ku butaka bwa Kongo, Burundi bwishyuyemo no ku butaka bwa Kongo, yitwikiye imbere y'inzu ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu tuvugana biravugwa neza ko abasirikare barenga 5,000 boherejwe imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, bakinyi banyuze ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo hanini n'u Burundi. Bivugwa neza kakanya tuvugana ko izi ngabo zirenga 5,000 zoherejwe muri rwa rugamba ruri kubera mu misozi ya Uvira. M23 AFC twirwaneho bahanganyemo n'ingabo z'u Burundi. Ubutumwa AFC M23 twirwaneho bageneye leta y'u Burundi nyuma y'uko drone zongeye guhagurukira ku kibuga cya Melchior Ndadaye bakarasa hanini ibitero, bakarasa amakompora. Biravugwa neza ko ubu ngubu tuvugana M23 iteguje hanini by'umwihariko binyuze mu itangazo hanini ritangajwe na AFC M23 kuba M23 igomba gufata umwanzuro ikagaba ibitero, kandi mu by'ukuri ngo ikagaba ibitero ahari gukomeza kugenda haturuka umuriro. M23 ngo yatangaje neza ko ahagomba guturuka umuriro ariho igomba naho hanini kubasubiza umuriro. Ubu tuvugana u Burundi bushobora kuba bugiye kuja mu ntambara na M23 mu buryo bweruye. General Sultani Makenga abwiye Neva ko mu by'ukuri ari burase ahari buve umuriro, niko kandi abawazarendo ingabo z'u Burundi zimwe na zimwe FDNB abenshi bari gutoroka urugamba, bari gukomeza kugenda bahungira mu Burundi. Amakuru y'ibanga y'ubutasi yemeza ko FARDC yatereranye abarwanyi bayo ku rugamba, ndetse bikanavugwa neza ko ibikoresho bike abahabwa ari byo biri gutuma batsindwa hanini n'urugamba, batsindwa by'umwihariko urugamba. FARDC ikaba yatangaje ko hanini ibiryo byinshi cyangwa se intwaro nyinshi ya FARDC birangira n'ubundi zifatiwe na M23 nyuma y'urugamba rwabereye muri Puwezero mu Gipupu, ndetse by'umwihariko no muri Muriro mbiri byarangiyemo M23 yacanye umuco ikafata tuno duce. Ibintu byakomeje kugenda bihindura usura ku buryo bukomeye. M23 amaso n'iminwa y'imbunda, abasore b'intare ab'intwaro mikwabwa biri kuvugwa neza ko ubu ngubu tuvugana bari gukubita batababariye abarundi muri ya misozi miremire ikikije Uvira. Ubu bamwe baratabaza bavuga ko M23 iri kubagabaho ibitero ku buryo bukomeye. M23 biravugwa neza ko ifite umugambi karundura ahanini wo gufata tuno duce, ahanini bikavugwa neza ko kwikubitiro ngo Uvira igomba kuvamo. Ubu tuvugana abanyekongo bamwe bamaganye Minisitiri Kayikwamba, Tereza Kayikwamba, bamushinja kuba hanini kugira uburangazi ndetse ngo no kuba atwite mu gihugu cye mu gihe nk'iki ngiki igihugu kiri mu ntambara. AFC yugarijwe n'ibitero AFC M23 ahanini iri kugabaho. Biri kuvuga neza Tereza Kayikwamba yamaze gusohora itangazo ahanini yamagana abanyekongo, navuga neza ko bazakomeza kugenda bamuharasinga bamubwira ko atwitiye Kisekedi bizarangira abahanini bahuye n'uruva gusenya. Yamaze kugeza ikirego mu miryango mpuzamahanga. Kwikubitiro hari umunyamakuru w'Umudage wamaze gushirwa mu majwi kagomba guhanwa hanini kuko ahanini ngo yaharasinze uyu muyobozi Minisitiri Tereza Kayikwamba wibasira u Rwanda ku buryo bukomeye.